Irawan kat bagi dangbun kam benwat jembam khoi dokha haki benta bakam syarum juga furwa hayusir Sidon River District haka janmiat arfloi trek rumpang ajar penriu kendat kensan kila lap ki kenca sieng beriu haka wei ka krok bom dan umsyu kebacengai katukan ni na cingkieng yusir kini Irawan marmar ki lek pentep ski borsnong ka omtasor maudkhar haka bala subajur bala bandai kisieng jo wei rong ba bala jar ngai uba kerteng uba ebi nong shli bala keno bala hab na cingkieng hak twei ba ka wa yusir kalau jauh berai naitung jo usnam beladam kibor pulet klehir toket ak step up sotrek rumpang ajar penriu bar ki bahayeng lam ka kurem jung tei bala jaru kilawan lang kakong sibilia mukhem bakran sikila phai kubor klai thu bala pentigna lang ban gi lengkot chanpong bagi dik sieng jong kurim jong ka bala char ngai mentala nyu banai ei nagliang gi bor pulet kla penkit no sieng jong tu rong ba si civil hospital nongpo ban le ek barong kam kat kum ki kendon an Nado bay sedang banhan, nado bay minay din, nila bahat ng tarik, minay ba nyaw, hindi first time, te iklaman din show, te hadin rio, like kung 5 minutes, te ngayo ako bar na kipras lang manarkin di ipralok tong ubit ng ponday na krasa nga, ipon bersaki, beri kita dan hasnang, te kiki ajeng tip nga, te hadin kata ngala politi, te ki ang bau lahap, din katapan ndang alayo jengtip kabati kena bilaham tengah kolnya orang baslang tengah kolnya kena kacaka tengah kolnya kena kacaka ro Islam hina marba ndri ulah kondai minit ngadang jo bener keren bat i haduna ngala koyang ne te kating dan jong i na duk basdang hi na duk kamit sajan ipun iparalok jong i ang bang bankai sene Akatu kambit badan lang mga ri ang size ni blay kanan lang ra. Hadin pas dapat ipon dia ngangam dan su ayeng te ilami kinayeng. Te ngayo kajing tipat ngayo nakiparalok kinaslang. Nakibiriw naslang. Kini giparalok jong uro. Iklap ajeng tiblay ra kira sanga. Ipon nakibiriw badan naslang te kita gipat ipon parsanga. Te ibalap ya kata kasing sini sawaro de kibri ki banasnong hi de kipun nga si ong yo tip kadai na kamdai de ngalan alit api alit peji tai para ila ong bala de si sai ka sambreu tamba timpala kin ban ndala sai stem tingila agi ila ajing tip si kipulit tendala wan kipulit kenila yo ban peji kata kasing tendang ipe jakan ni kasieng itu ya kacan itu kijan kita kijong lok jongah gitu kijan ayo bersak sing tu lok jongah kateng ebi nong suli sa dasar ka adin dalam dek ya kan dikakam te ya kan ya kata met nasa jeng i la sing tigi pulin te mentang yang apenya ka ipan laki pulit kalong kuno Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha kam kata ika dur jengki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Kan nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya